večeras ovde po Božjoj milosti govorimo o njegovoj svetosti, prosvetitelju Savi, čije ime čitav srpski rod sutra slavi. U malenoj državi Raškoj na carskom dvoru 1175. rodilo se Nemanji i Ani treće dete. Dado se mu ime Raško. Bio je veoma lep i mio, čitav dvor se njime ponosio, koji god bi pošao sa sobom i mio. Često je posetilaca i Kaluđera slušao sa kakvim problemima se njegov narod sreće. I shvatio da su škola i crkva temelji državne sreće. I tako dok su mu roditelji spremali carski presto, Raško pobeže u manastir i nađe svoje mesto. Tužni roditelji su ga hteli kući vratiti, ali na kraju su morali shvatiti